आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बिहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर विधान सभा नंगासी पुलिस अमसुंग PWD यावना तोंगान तोंगानबा बजेट डिमांड तरेट खनदुना पास तौगनी इम्फाल दगी मोरे फाउबा रेल लंबी यहनबा अमसुंग मणिपुर पोनी कन्नबा अखनबा प्रोजेक्ट पाइखटपिनबा डॉक्टर R.K. रंजन MP ना केंद्र तक्सिनख्रे मितै मयक भारत की सेल मयक यहनबिनबा महाराज लैसेंब सनाजाव MP ना केंद्र तक्सिनख्रे अमसुंग ngaksen मंत्री राजनाथ सिंह हाइरी भारत ना कनागुंबा अमतदा लैबाक असिगी लम इंची अमा फाउबा पिथोक लोय लैबाक असिना मालेंगे लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियै क्यानाजु लानफम असिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी ई पाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमंगना अराइबा थावंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट तरुक लापनना लैनबा माइ मिट अमदि खुचा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरी फिल्म कुंबी अमदि डायरेक्टर खोइबम होमेश्वरीना कोविड-19 दगी ngakthonba मियामदा अपील तौरदना हाय इरैचा मियामबो खोइबम होमेश्वरीना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिगी ख्वाइदगी फरबा पाम्बैदी चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी लैंगाकना लाइचत असिबु थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अखोइ पुम्नमकनासु वाखल तामिनादुना लाइचत असिदगी ngakthoknaba तंगाइ फजबा चटना कांगलोन अहुम असि ngakना चटमिनरसि युमदगी मपान हेक थोलकपगा फेस मास्क सोइदना उपसि सापोन नचगा हैंड वाश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हंदोक्सि मी अमगा मरक्ता तंगाइ फदना फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी चेक्सिन बाहाइबा वाफम असिना अहाक इसा खक्ता नत्तना हिंगमिनरिबा इमुंग मनुंग अमदि नुंसिरबा मियोइबा खुनाइबु कनबा ngamgadawribani मियामबो अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर विधान सभा नंगासी तोंगान तोंगानबा बजेट डिमांड तरेट की लुपा कोटी 3,938 लाख कुलुमदोय हेनबगी सेनफुंग खनदुना पास तौगनी ngasi खनगदौरिबा डिमांडसिंग अदुगी मनुंगदा पुलिस Public Works Department, Vigilance and Anti-Corruption Department, Fire Protection and Control, Jail, Home Guard amasung MOBC and Scheduled Caste Department yauri. Sabada ngasi sarkar gi bill kharasu puthok labi yai. मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सिंह ngasi मणिपुर विधान सभा दा हाइख्रे राज्य असिदा मही मरोंगी पोथोक पोथोकपा हेंगल हनबा ट्यूब वेल अमसुंग गुहा संगा यांखै PMKSY स्कीम की मखादा तौरगनी ngasi मणिपुर विधान सभा दा कांग्रेस की TH लोकेश्वर हंगलपा वहंग अमगी पाकुमदा माइनर इरिगेशन की थबकसु पूरीबा मुख्यमंत्री न हाई ट्यूब वेल यांखैदी तौबा लोइरे मांग हाई अपुनबा गुहा संगा यांखै असिगी मनुंगदा सामरी मफुदरा मंगा ट्यूब वेल नि अदुगा यांखै मंगाना चुमनगी गुहानी मणिपुर की रेल लंबी इम्फाल दगी मोरे फाउबा सांगदोकपिनबा अमसुंग मणिपुर पोनी कन्नबा अखन्नबा प्रोजेक्ट पाइखटपिनबा डॉक्टर R.K. रंजन MP ना केंद्र दा तक्सिनख्रे ngarang lok sabha da केंद्र की बजेट खनबदा सरुक यारदुना डॉक्टर रंजन हाई इम्फाल दगी मोरे फाउबा रेल लंबी समनहनबा बजेट दा प्रोविजन खरा हापसिन बना एक इस पॉलिसी असि थबक द युमफम ओइबा थौसिल अमा ओहेनबा ngangani mang हाई तांगलबा मणिपुर पोनी कन्नबा अमसुंग योखतनबा अखन्नबा प्रोजेक्ट अमा पाइखटपा तंगाइ फदे मसिगिदमक सेल की तेंगपांग पिबिनबा महाकना सेल थुम मंत्री दा तक्सिनखी डॉक्टर रंजन हाई बजेट असि आत्मनिर्भर भारत ना लमजिंगबा बजेट नि मसिना ग्रोथ की इंजिन अमुक हना चलाइदुना लैबाक असिगी सेनमिटलोन हानगी फिबमदा हंजिनहनबा ngangani हाइना महाकना थाजबा फोंदोखी डॉक्टर रंजन हाई बजेट असिदा रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की दमक सेनफम चावना हेंगतहले अदुबु अवांग नोंपोक लमदंगी टॉप टॉपा लमिटलोन असिगी येंगलगा अखन्नबा योजना खरा याहोनिंगी हाइखी डॉक्टर रंजन पोर्ट शिपिंग waterways lauchingu healthcare defense education food subsidy MG narega amasung MSME na chingbagi wafam kayasu panki मितई मयक भारत की सेल मयक याहुन पिनबा महाराष्ट्र लैसेंब सनाजाव MP ना केंद्र द तक्सिनख्रे राज्य सभा दा ngarang wafam adu pukhaladuna mahakna hai manipuri rol asi 1972 gi August 10 konkani amasung Nepali lol ka punna संविधान की 9 सुबह शेड्यूल दा चनकीबनी कोनकानी अमसुंग नेपाली लोल दी भारत की सेल मयक ता हाखरे मितई मयक ती हौजु फाव हात्रि महाकना मितई मयकपु भारत की सेल मयक ता याहुन बहाइबसी मणिपुरी मियांगी अपाम्बनी मणिपुर दा ngarang फावदा कोविड-19 वैक्सीन काखिबा मी मसिंग 15,9 समापन
निफुमरी सूरे ngarang khakta mi lising ani chama mapunda taret vaccine kaki hauju phawda vaccine kaki ba healthcare worker masingna lising taramari sahum tarahum dai sure marak asida raija sida hauki ba pung kun mari da mi taret nongna covid 19 positive oiraki mi homna na ba phaduna discharge toki apun ba positive case lising kun mapan chama yakhai manga gi manungda lising kun nipan chatet kun mapan na ba phakre na ba phabagi sang cha da marphuda nipan dasni manga hom yaure hauji active case yakhai doi leiri laichat asida sikiba masingna sahum humrahum doi sure tabiriba pawase akasbani imphal dagini ngaksel mantri rajnath singna lok sabha da haikre bharat na kanagumba amatada leibak asigi lam inchi ama phawba pithok loi lok sabha da ngarang nongpok thangba ladak ta oiba phibongi matang da warol ama pireduna ngaksel mantri na hai nakal ani na yanakiba matung ina Fort Ward area da lanmi thamba tangkak naina toklagani man hai haukiba September thadagi hongna bharat amasung China na lanmi amasung diplomatic channel da I paw phawna duna leirakli ngaksel mantri na hai China romdagi tawrakpa thabak singna singnarak pasing adu bharat lanmina ningthina pakum piki amasung pangong tasogi kha amasung awang thangba torban animakta mating leina thauna utki madugi mamangda Rajya Sabha da warol ama pireduna Shri Rajnath Singh hai nongpok thangba ladaki pangong tasogi kha amasung awang thangba torban animaktagi lanmi handoknaba yanare Sangsad ki sabha animakna ngasi kendra budget makata na khanagani Lok Sabha da the Arbitration and Conciliation Amendment Bill lising ani kunma thoi khanaduna pass tongnaba ngasi putokani Rajya Sabha dana Sel Thum Mantri Nirmala Sitaraman na senba sahi lising ani kunma thoi ki supplementary demands for grants ki statement putokani Lok Sabha da ngarang lising ani kunma thoi kuni thoi ki kendra budget khanabada Congress losingba Rahul Gandhi na sarkar bu lau singugi anowa ain ahum sanahali haina kan yaningdaba phongdoki amasung maduna deligi ngangkhai lamsingda yaningdabi khongjang sathale haina maral sikhi ain sing aduna industrialist singbu akaknaba sang leitana jinjaki mahi marong leisinba amasung paisinba yahalagani hainasu mahakna maral sikhi madugi pakumda sel thungi Rajya Mantri Anurag Thakur na hai Shri Gandhi di kendra budget khananaba sem saraktre mahang hai masi yamna asa leiba budget ni amasung masina Bharatpu senmilon amasung potai saduna puthokpagi power house ama wahennaba lambi yaklagani haiki khanaba aduda Telugu Desam Party ki Jai Devagala BJP Sanjay Jaiswal Congress ki Dr. K Jaya Kumar na chingbasu yauki Assam Vidhan Sabha gi namit humni chathagadaba mifam ngarang charangnaba marakta Dispur da haukre Rajyapal na wa nganglingai da Rajya Sarkar na chenja thumja thingba ngamje haina maral siraduna Birodi Congress amasung AIUDF na placard paiduna charangna ki Mahaki warol da Rajyapal Professor Jagadish Mukhi na hai Assam bu senja thumja leitaba Rajya ma ohengani haina wasakiba adu ngaknabagi damak Assam Sarkar na singthaningai oiba thawrang kayamarum dokale mangna hai Rajya Sarkar na lam hector lising tarani thoi henbada usara koti nipan hena thakre Sel Thum Mantri Himanta Biswa Sharma na ngasi sabha da senba sahi lising ani kunma thoi kuni thoi gi vote on account puthokani Nagaland Vidhan Sabha gi mifam Rajyapal RN Ravi gi bachan ga loina na ngasi dagi hokre tha sigi tarani palda senba jai lising ani kunma thoi kuni thoi gi rajya gi budget puthokani budget adu mifam loiba numit February kunda khanaduna pass togani Meghalai Vidhan Sabha gi budget mifam March 5 dagi horagani wafam asi phongdokladuna Vidhan Sabha gi Commissioner amasung Secretary na hai Business Advisory Committee gi mifam ningthokaba namita pangthokduna chathagadori mifam aduda tawgadaba thabaksing lepthokani losilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa foot taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba asamba thawong ahum asi ngakna chapinaba amuhna ningsingjari aroibada maruiba paw amuhna Manipur Vidhan Sabha na ngasi police amasung PWD yauna tongan budget demand tarit khanaduna pass togani Imphal dagi more phawba relambi yahonnaba amasung Manipur poni kannaba akhanaba project paikhat pinaba Dr. R.K. Ranjan MP na kendra da taksin kre mitai mayak Bharat ki sel mayak ta yahon binaba Maharaj Laisem basana jawa MP na kendra da taksin kre amasung ngaksel Mantri Rajnath Singh na hairi Bharat na kanagumba amatta da leibak asigi lam inchi ama phawba pithok loi pawlai jare